Урматтуу менин жаш мекендештерим, урматтуу балдарым, баарыңарды келе жаткан жаңы жыл менен куттуктагым келет. Жаңы жыл өзгөчө майрам. Анткени кички бала болобу, чоң ата болобу, чоң эне болобу, жаңы жылды башкача күтөбүз, ачык айтайын. Мына мен дагы өзүм чоң ата болдум, бирок жаңы жылды келетат деп башкача бир кыялданып күтөм. Анткени ар бир адам, кички бала болобу, аксакал болобу, чоң эне болобу, жаңы жылда башка бир тилектерим, кыялдарым, үмүттөрүм орундалат деп жаңы жылды башкача күтөт. Анан сиздерге бир нерсе айтар элем. Мына турмуштагы азыр сиздер көргөн жомоктой, турмушта жакшы да бар, жаман да бар, ак күчтөр бар, кара күчтөр бар. Бирок эгерде тилегиңерди үзбөй, аягына чейин ишенсеңер ар дайым, үмүтүңөрдүн үзбөй, баары бир тилегиме жетем деп ишенсеңер, ошондо ойлогон оюңарга, тилеген тилегиңерге жетесиңер. Эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Дайыма жакшылыкка ишенгиле. Мына мен деле убагында Чырагдандын жарыгы менен окуп, өзүмдүн байкелеринин эски кийимдерин кийип чоңойгом. Кичи кийимде оончугум да болгон эмес. Бирок ошол үмүтүм бар болчу, баары бир мен жакшы окуйм, баары бир мен жакшы бир адам болом, жетишкениме жетишем деп ишенчүмүн. Ошо ишенимдеримди дагы менин жакындарым, өзгөчө Раматылык энем дайыма колдоп турчу. Ошондуктан турмушта бир топ кыйынчылыктар болот. Мүмкүн азыр дагы, мүмкүн кандай бир нерсеңер жок, кандай бир тилегиңер оңдолбой атат. Бирок үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Анткени тагдыр, турмуш ушинтип сынайт да. Бул менин балам ишенеби аягына чейин, же үмүтүн үзүп коебу, башкача бир жол менен кетеби деп. Жолдон жамандыкка тарткан, түрткөн азгырыктар дагы болот. Ошого да алданбагыла. Аягына чейин дайыма үмүтүңөргө ишенсеңер, аягында Кудай тилегиңерди аткарат, аягында ишенимиңе жетишесиңер. Эч качан сынбагыла. Уважаемые мои юные друзья, я вам хотел бы пожелать одного. Никогда не изменяйте своей мечте. До конца верьте в то, что она сбудется. Поверьте мне, я тоже вырос в очень непростой обстановке рос. Я помню, наша семья жила и зимой, и летом в колхозном саду. Мало было даже с кем поиграть, не было игрушек. В школе я донашивал одежду своих старших братьев. Но я всегда верил в свою мечту. И я знал, что только упорством, хорошей учебой можно добиться своего. Жизнь такая же, как в этой сказке. Есть черные силы, есть добрые силы. И если вы до конца будете верить в добро, если мечта у вас не угаснет, однажды вы все равно добьетесь того, чего хотите. Только до конца верьте в свою мечту. Я знаю, что в зале есть дети с ограниченными возможностями. И даже если есть какой-то сильный недостаток физический, все равно верьте в лучшее, потому что даже в такой громадной стране, как Америка, 3 раза был президентом человек, который не мог даже встать с инвалидной коляски. Всегда верьте в будущее, никогда не сдавайтесь судьбе. И если вы будете до конца верить в свою мечту и не будете сдаваться перед любыми трудностями, однажды ваша мечта исполнится. Потому что судьба испытывает нас, Бог испытывает нас. Он испытывает этот человек, этот маленький мальчик или уже пожилой человек, сдержится до конца, будет ли до конца верить в свою мечту. Но если вы будете верить до конца, ваша мечта всегда сбудется. Поверьте мне, мечта сбудется, если вы будете идти твердо, верой в мечту и с чистым сердцем. Будьте добрыми людьми, цените то, что есть рядом, цените людей, которые рядом. И
Вот как в этой сказке, помните, что доброе слово, оно может переломить и даже плохого человека сделать хорошим. И этот плохой человек, как в этой сказке «Летучая мышь», поменяет к вам свое отношение. Урматтуу менин балдарым, алынайындарым, эч качан унутпагыла, эң жаман адамга дагы жакшы сөз менен жооп берсеңер, жакшылык телесеңер, аягында жаман адамдын да сизге болгон мамилеси өзгөрөт. Эч качан сынбагыла бу турмушта. Албетте турмуш катаа болот, анткени бизди тагдыр сындайт. Бу балада аягына чейин басып баралабы, же жолдон жыгылып калабы деп. Аягына чейин тилекке ишенгиле, ошондо тилегиңер орундалат. Мен сиздерге каалаганым албетте узун өмүр, көп жашагыла, ынайын балдарым, көп жашагыла. Жамандыкты амандык жеңет деген сөз бар. Ушундай жаңы жылдык балатадан жок дегенде жүздү дагы тосуп алгыла, аман эсен болгула, жакындарыңар аман эсен болсун, турмушуңарда жакшылык көп болсун, ойлогон ойлоруңарга, телеген тилектериңерге жеткиле. Кудай дайыма сиздерди колдосун, Кудай дайыма сиздерди колдосун. Да хранит вас Бог. Анан кийин сөзүнүн аягында ушу татынакай бизге бүгүн майрам уюштурган сиздерle кичинекей балдар арасында албетте аркасында турган чоңдорго рахмат айтып баарына дагы бир кол чаап койсок. Рахмат. Рахмат. Жаңылыңыздар менен. С Новым годом. Счастья вам всем. Уважаемый Алмазбек Шаршенович, мы хотим вас поздравить с Новым годом. В этот замечательный день подарить вам прекрасный альбом с детскими рисунками. Рахмат, жаңы жылдар менен. Еще раз с Новым годом. Рахмат, бактылуу.